me kebo pitch bo album on why they have to hire you as a producer and why they have to seek a feature from you and listen to your album. Mijn naam is Josh. Meta un artista e producer. Mi album llama Esaki Amor. Si bota gusta album escuta temático, bota volg un tema fai cominciamento te final. Un album kuta conta un story. Si bota gusta love songs, anto si bota gusta rap e R&B, duna mi album un chance. Mi te quiere riba e album aqui bota lobo escucha production nanku lota nabo agrado si R&B ku rap ta bokos. Nos tem un tiki Caribbean Curacao pop tambe e riba nan patura nang kuta gusta. Mi tem features di Juni Martina, mi tem feature di Kev, e Sisi Isenia, te ene nang kuta hopi bonne lo que nanta hasi. So, por favor, check nos out. Danki na turene ka Udami produce album aqui, EXL Blessed, Jules, Zell, Sharifia Cobino, thank you so much. Anto, please escucha. Thanks.